kecengsi karbilo Charlie Asong TDP amai presiden ahin pen ini karbi anglong ara rafan ningkan kimi lapen rongker karkia kardong pajeri bro pini karbi anglong ara rafan isi kirjume ke pikang tum jasmet pet aron barim layo non ke bangji ar koya ciklu phai ho karbi anglong to kanu so rongker karbi konji pan kacisik kacedang lapson itu katu eta tikpono lasi lilitum karbilo Charlie Asong ahin dan sitame la aron bari matum so rongker karbi aku thak jasibet pet arnam hijume hang pilo lapen rongker ke lake non het jong ko kali aku pen sitame lapson si wang romno rong ningkan isi laso kimi kijog ya pan kiduk kisung pen laso kacipa jog ya pan aningkan wang laso aron bari pan tame non tarik ho ni pai po ar koi nikan suri hinira in koi ra hini nikan along tin sitame labang so ase karpi meet bukan ke meet ya pan karpi meet ya pan uthot ar nama hidu me hangsi ini karbilo Charlie Asong tripia hin pen so hidu me pisi nani propan kado pajo kado Berdhe adang kache thang klub ka phire me ke so COVID-19 pen kache parai thekji aphan pura Indian Prime Minister Narendra Modi ka pin khatpon ateng si kedam tang apora hot arta ki ong atuma phan vaccine ki pia ason si non arta kre phopen trainer cap arta atuma phan ta labang so COVID-19 pen kache parai thekji aphan pursi vaccine ki pia ajai mek bang cheng pon lo Lason si Karbi Anglong along Basta me Difu Government High Central School along Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Toram Longhang Labang so Vaccine Center in Puponsi Arta ke komate Ningkan Krep Hopen Krenar Kep Atumo Somara Tuma Pon Vaccine ki pika pang chengpon ajai mek tengpon announce কৰিছে যে এজ গ্ৰুপ 15 to 18 years 15 বছৰৰ পৰা 18 বছৰৰ যিটো বয়স তেওঁলোকৰ কাৰণে ভেকচিনেশ্যন ফ্ৰী দিয়া হ'ব ফ্ৰী ভেকচিনেশ্যন হ'ব আৰু আৰম্ভ হ'ব 3 জানুৱাৰী 2022 আজিৰ পৰা 1 week ভিতৰতে হেক কমপ্লিট কৰিব লাগে গতিকে কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি এম ই স্কুল হাই স্কুল আছে কলেজ আছে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ মেডিকেল টিম আৰু লগতে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এই জইণ্টলি আমি একেলগে কাম কৰি প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টৰ যাতে ভেকচিন লয় যাতে COVID-19ৰ পৰা যাতে ৰেহাই পায় তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল আৰু DC ষ্টাফ গোটেইখিনি আলোচনা কৰি কিন্তু আমি আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ স্কুলৰ বাহিৰেও এনে বেলেগ জেগাত যদি স্কুলৰ বাহিৰেও 15 বছৰ পৰা 18 বছৰ যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰো আমি ভেকচিন tarik kok ini kado kawe Karbi Anglong angkang arong tim arong ker ini asorong ker karli arong karli kado kawe Karbi Anglong mate jadi ada apal non sam lapen kado kawe ajil deme balong jepan dilihin benta ini advance kado kawe ada apal Rock.